pada ban cinta yo. Cinta ni lembak lebar. Ongko ya. Cinta ni lembak lebar. Dah ya. Iya kan? Iya kan? Jadi umpama engkau cinta kawan dah ya. Jondo budi jan gini cinta mah kau ni kau. Kau asal do ini. Ada ini. Aduh, tahun 2000 Pak Lekor, di 2003 Lekor, Pak Lekor, lejan gini, ada iya. Sarang yuk. Rumah jan gini. Sejak perocak ring laki rumah ke nyari bila bayi nemo. Tak iya. Bener. Apa gue lu pakai baju buat kadang nyari, pakai nemo. Entar ni tanya nyari boleh. Ya pakai nemo ring laki ada iya ring tak temu jaga. Cetak tu ban ngelahir akhir aja. Unbaan kan itu. Paham? Mangan jajak beroca. Di kaki. Tekuk penyelkat lemat teh. Apa? Nikmat itu baru terasa jika sudah tiada. Mon gi ko polong rato karmolondo. Salah ternyata pesa kerong tak kare. Pangocak mata pardun selamboy. Harapan. Enggan jajak ngorocak neng. Nikmat yang tidak pernah terlihat mata, nikmat yang tidak pernah terdengar telinga, nikmat yang tidak pernah terlintas dalam hati. Pokok ni. Dujok lambak ki apa acara ledek merut aja. Thank you lagi. Aduh ya Allah. Mak ada tinggal bas orang ajak ngiding suara semaput aku dalam lambak. Allah ongguan bu. Tak serah becawa. King mak lana kabin mak bah tukar menol. Mak tak pada dewan bilan tak ki. Ngana pula pulong melolo ah. Ganjat ba ada kalimat zurgiban tasdad hubban guru. Mau tetemu lah rang Malaysia jan lebur itu. Pa pulong melolo. Le temu lagi kir melolo. Yang wala rajat sebah akor tak ki ki. Keja tokar melolo ni kini seri segini ni kan. Segini ni kan apa ni? Malah pakai torai. Wa la atau karbonde. Ronde pertama. Allah. Ya Allah. Jadikanlah. Lah biasa nyaman dah sifat tak pada tinggi. Reng bini biasa na reng laki tak pada. Reng laki ni ke biasa na simple. Odin ni ke simple. Sebada bada. Laku mau tu laku. Ni ke reng laki ni. Mangkan mondi berkat biasa langsung ikakan begitu. Okay. Simple. Tore. Deng laki ni kamu nak kalambian tak tahu mikir tan bu. Kamu sesocet lagi ni. Kayak yang kui. Mi pah bodoh. Mondi nak ping kutu ping. Ada. Okay. Ada. Siapa songkon kutu nikah pak kutu badu kepil. Ada. Coba mon bini ana yo. Moning dina ni ka Zoya. Maka danan de kutu apa de iya. Mon dina ri pah kalam pidana berarti kutu mangkui kodung seberna ai mak pasminar wah. Wow, leka pibad. Mata tahu je aku jual buk. Malah saya kata mon babini wanita kalam bina ni ka bah nyongok sinetron. Eki, pada sinetron Joda Akbar. Aduh bah keluar Rock Joda. Mon lagi andi macam tak ada.
Jadi mah pada sarong SBY aja tadi. Mana sarong yang lelaki ini keber sabar, Buk. Kenapa? Gajah duduk. Lah tak aku lisakal. Ya jangan gajah duduk, Buk. Arempek menodor. Kembali lagi. Gula merang dari dabuna ke Mas Karim Toyib Sidogiri. Ke Mas Karim Toyib Sidogiri ada bu. Kerja bekel bu. Oke, mon monjang gula jajung bekelan. Oke, sana ngak. Dabun ke Mas Karim Toyib Sidogiri rahmatullah alaih sedang bon beliau. Orang lelaki sebede po compok guru pakun leburan gereng bebini sebede lorong debang sebede compok. Nah, tak ada lepak gelak. Jawab kel kok. Anapa bolan na? Ke Mas Karim Toyib ada bu polan bebini sebede lorong guru tolongi setan. Monreng bebini sebede compok lah karena ngagenceran lah tak tolongi setan. Bener? Jangan nekuk bayi je pon ronto tusa ni kapu. Engki kan nekuk bayi laki bidi ronto tusa. Marin mon lagi tantan ban patakku ba. Ayo mas meleron to tusa. Bon. Apa tak iya bu? Pakai bayar apa dia? Engki? Maka ke Mas Karim Toyib Sidogiri pas ada bu. Karena orang babini sebede compo ampon letek tolongi setan, maka kau tu nolongin aban tibi, jaga aban tibi, aten-ten bagus kangkui sela. Yulang na boleh, aten-ten si bagus kangkui sela kek, benih aku reng luar. Mungkin jauh tu bondik. Bada resepsi asalen, bada pengajian asalen ratin, san la mole. Aduh kau sebede dapur wayangku. Allah, dan selake Arya kaos apa pelapa. Allah.